yezu ahoza abagore bamuririra. Turagusenga Yezu, turagushima yuko wakirishije umusaraba wawe mutagatifu. Yesu yarakurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagore baborogaga bamuririra. Bigeze aho Yesu arabakebuka maze arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, mwindirira, ahubwo nimwiririre mwe n'abana banyu. Ndahagiye kuza igihe bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Yezu mu nzira y'umusaraba yahuye n'abagore bamuririra. N'uyu munsi turemera ko Yezu turi kumwe. Na hano muri iyi ngoro yacu y'impuhwe z'Imana hari abagore baje kuririra Yezu. Bararizwa n'iki? Bararizwa n'ingorane z'ubuzima, ariko abenshi bararizwa, bamwe bakarizwa n'ibibazo by'urushako, abagizwe imbata n'abo bashakanye, abahoza ku nkeke, abahemukiwe, abandi bararizwa n'ibyaha by'abana babo. Ababyeyi bafite abana b'amabandi, bafite abana b'abajura, bafite abana b'abasambanyi, bafite abana b'abanebwe badakora, bafite abana bahora bahagarikiye ngo nibatabaha amafaranga barabica. Ababyeyi b'abana bajarajara mu madini atandukanye, bagataha ukwemera barazwe n'ababyeyi, n'ibindi byinshi ntashobora kurondora hano. Nk'uko Yezu yahojeje abagore baje bamuririra, turasabira abo bagore bose babona igisubizo mu ndoro ya Yezu Kristo bakunda. Yezu Kristo Nyirimpuhwe, wakiriye amarira y'ababyeyi b'i Yerusalemu, twigishe kugira uwo mutima w'impuhwe nk'uwawe. Hoza ababyeyi baririra abana babo. Akira amarira menshi ari kuri iyi si yacu, maze impuhwe zawe zidukize nk'uko zakijije Abayisiraheli amarira baterwaga n'ubucakara bwa Misiri binjira mu gihugu cy'isezerano. Dusabye rero abo babyeyi bose guhozwa no kubona abana babo bahindutse nk'uko wahinduye Mutagatifu Agustini ahoza umubyeyi we Monika. Hindura abo bana maze abo babyeyi baruhuke. Tubigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Isengesho ryo kwizera. Nyagasani utubabarire. Abakristo bapfuye Imana nibabare baruhukire mu mahoro. Nyagasani